imbizo uyayidinga lokho ngeke ngithi ngiyayidinga ngeke ngithi angiyidingi ngoba vele nokuseqala ukungcola vele uzongijaja kabuhlungu kubantu ukuthi ngizwakale ngomuntu mhlawumbe ongaqondi ukwenza noma onenkinga makwenziwa le yanto yena into engayisho ngaye wayesengene ubungcola kwamantombazana ngoba angicabanga ukuthi ngacabanga ukuthi yena angenzi kahle olalo ngesithandana isikhathi singaka ukubone nini lokho noma kumngene ngoba nakhe sefuna ukungimosha igama lami emosha umuzi wami ngoba senzele already umuzi wami sewumoshile ekugcineni angisenali ikhaya angisenamuzi kusekumele mina ngiqale phansi ngiyofuna umuntu ngayiziba ukuthi hayi ngeke angangichaza kanjani umngani wamini wami hayi waphinde saphuza futhi sihlangene sonke ababiza yaqhubeka lemizwa ngayizwa kanti naye ubhutile uyayizwa lento engizwayo once lemanyana day saphuza sonke sadakwa yena kumyeni wami iletha ukuthi mesephuzile uyalala ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama kumzothule ngokashembe isibongo kumafavuke njengete ngabani isamba nesamba umgosanga lala maqedo lala bafoza nokwajisa ukhudla khudla uthi mawuvimba ngala uthukusunga le ngumkhova oyiphayo madakene oyishasa nkintsela kumakhuza sefakiwe njengosawoti le inethezeka TV siyabingelela ngalesi sikhathi la sithi khona uphila kanjani. Okay, ake ngiqale la kunodaba esizongena kulona mbukele ekhaya sike sakhuluma nenkosazana mawukhumbula phambilini eke yathinta udaba lokuthi isize yalala nabangani bakamyeni wabo esho abangani bakamkhwenyana wakwakhe baze baba bathathu sizobuyela kulona lolo daba njengamanje sinyukile sisegoli kanti ungazethu manyama iphela kuphela amazinyo endoda ikhona ke la esimthole khona ngoba sikwazile ukuthi sihlangane naye ngoba umuntu onyuka ngokumsebenzi njalo ehle inyuka ngamatraki ngenxa yesimo somsebenzi ukhona ke uzoyiphendulela namhlanje insizwa yakithi soyifihla igama njengoba siyakhumbula wakwayo samfihla igama kodwa ukuyiphendulela sicelile ukuthi akayiphendulele la ayiphendulela khona kungani kwenza ke isimo esikanje wagcina eqhubeka naye nempilo wangaphuma empilweni yakhe uzoyiphendulela yena kulona lelo daba insizwa kithi siyabingelela mhlonishwa khona la kwiNethezeka TV yebo mhlonishwa njani siyaphila mteka baba kunodaba esiza ngalo la ngicabanga ukuthi udaba olifikile kuwena udaba olaziwayo kunezathu ekutheni ukuthi lo daba luze lifike kuwena kodwa ke ngifisa la ekutheni ukuthi singene njengamanje ekutheni ukuthi wena sikubheke emuva lakho ukuthi umuntu okhule kanjani kwazi wafika la okhona ngempilo usuthola umsebenzi nokuthi uze ube nendawo la ohlala khona mhlonishwa engakhuluma nje mayelana nendaba yami yokuphila neyokukhula ngikhulele mina phansi kaba omncane ngathi mangikhulisa uba omncane wangikhulisa kuthe mangikhula empilweni wase eba umuntu ongichazelayo ukuthi usiyothi ke mawuqeda insizwa usuqala ukuba indoda ubusukwazi uyiphumela umuzi uvuse umuzi wababo wakho ungafi phela umuzi wababo wakho ukhona kanti ngapha nalo mama engithandana naye shuthi ke makufika la ekutheni mhlambe ngumuntu ophumayo ngamatraki ngiyahamba mangihamba hayi ngishiye yena ekhaya usele nezingane njengalokho khona engase ngikwenzile ekhaya kubo okukhomba ukuthi sengingamthatha mhlambe ngikwazi ukuzohlala naye njengalokho mangihamba mina ngihamba njengomuntu ogcina ekhaya kuvaliwe uyabona phela mawuhamba ngamatraki umuntu ogcina ekhaya ukhiyile awunayo umuntu ozoba naye shuthi ngase ngibothe ngoba khona ngase ngikwenzile okukhomba ukuthi kumele ngimenze umakoti ngelinye ilanga angibe ngimthatha ngimbeka la eduze kwami okay ngamthatha ke ngamakhela umuzi lo wakhulunywe ngayo uba omncane ukuthi angiyomakhela umuzi ngathi mase ngimakhele ngashiya yena ukuthi ekade izingane zami ngoba vele mangaba nezingane zami la ngihambile mina isale zodwa ayisagadwe umuntu wasala ke la Thema isele la wayeseba umuntu mhlambe ongiphambayo uthema engiphamba wangiphamba ngendlela yokuthi kumele engibhayizise ngendaba kamngani wami yabo maye ngibhayizisa ngomngani wami kunzima lento ayenzayo ngoba mina ngibhizi ngiyasebenza kanti yena ngaleso sikhathi ubhizi nomngani wami la uthema ibhizi nomngani wami kwabhlungu kimi
Okay. Thema kuba buhlungu impela leyo nto ngezwe ubuhlungu omzima kabi obenza ukuthi mhlambe ngicela lo muntu lo ngicela ngazi kumele ngenzeni ngaye yikho mhlambe ngicina ngibona ukuthi eish lo makoti lo angazi uma kumele ngiqhubeke naye noma kumele ngicine ngilokhu nginayo nginaleyo nkinga nje oba ngikhona. Okay, ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi kunesizathu sokuthi wena wagcina ungamxoshanga ngudaba ngiyazi ukuthi lukanjani sobuyela kulona lo daba elithinta uphuzo oludakwayo wakhuluma yena kakhulu ekutheni ukuthi ngama weekend umuntu olanda abangani ubagcwalise endlini lendli ino 2 bedroom izindlu zokulala kube indawo enihlala kuyona enisuke niphuza kuyona uthi yena udaba vele laqala wena uphuzile ufikile uvakashile kanti yena nabangani labo baletha la endlini ugcina usene crush naye omunye wabo bagcina nabo sebevumelana ukuthi lento bayayenza futhi ukuyiqala kwaba ngifuna ukuyichaza kodwa wena ngicabanga ukuthi story wasizwa ukuthi kwenzeka khona ngalezo insuku lezi ojwayele ukuthi uma ubuya nilala nabe ubiza abangani ikungani ningaphumi niye ngaphandle nabangani masubuye ekhaya nje nihlalele ekhaya nibe right ngifuna nalapho ukucacise ngoba udaba sinalo lonke engakuchaza ngendaba yabangani ukuthi ngingaphumi angisiyo umuntu okhonza amabhawu yabo ukukhonza ukujabula indawo zangaphandle ngoba ngaphandle mawuphumile ke kube nobungozi ngizama ukuzenza safe yikho mhlambe ke gcine ngiyithola sengizophuzela la ekhaya engikubona mhlambe bengesile iphutha bekuyinto mhlambe ngicathi kumele ngiphuze la kuze ngizoba safe kuze ngizothi manginabangani bami la ngazi sijabule kumnandi iweekend manje kanti labangani bami sebengizama ukungikhiphela ibhola ngemuva. Okay, ake ngibuyele la mntaka baba uthinta leyo ndaba nje ngifuna ukusibuyele kahle kuleyo abangani bakho ukuqaphela yini ukuthi mabephuza abantu abanjani ba abantu abathanda intombi noma abantu abasuke kuumuntu wakho nje yedwa owesifazana lapha noma kuyenzeka ukuthi nabo befike nababa kahle kahle labangani abafiki neintombi zabo bangabantu abafika njengokuthi bazongivakashela yebo ngiyengizwe masixoxa ukuthi bangabantu abakhonza izintombi ngingazi ukuthi bakhonza izintombi nje kwalomkami lo bayambheka khona into abayibukayo kuye mina mahlezi ngiyekunokuthisa ukuthi no ngoba kumele siyidle manje mkami ozama ukulungisa ukudla la kanti ukulethe kubakhwenyana bakhe siyisithembu sakhe manje mfowethu ngiluza kahle lo daba ake sibuyele emuva nangu umfowenu uyamthuma ngazi umzala noma kwaba umfowenu kodwa kulapha ngathi umfowenu momthuma wawususola ziphi insolo noma umfowenu waqala watshela wena ukuthi kukhona okusolayo lento le ngeke ngithi mhlambe khona insolo engangiyisola mangikhuluma iqiniso lento le mangibheka yahamba sho ngokwedlozi aselifuna ukungikhanyisela lo muntu ungcolile akunaphambili ngagcina ngilenze naye kodwa ngesizathu ukuthi nginezingane naye shuthi ngeke ngikwazi mhlambe ukumxosha nani kubhlungu nje kuzomela ngemiyeke egadi izingane kuze ngizokwazi ukuthi izingane zami ingabe imhlwembe izokwazi ukuqoqeka ngandlela thile ake sibuye la kukhona udaba sithe masikhuluma nawe ucingweni owalithinta lokuthi into isabelayo ukuthi awazi ukuthi kwenzakalani isikhathi esiningi ngoba usungekho lapha ekhaya ngenzeka ukuthi ungathi uthi uyamxosha kudliwe nomuzi noma kuthiwa usala nabantwana lokho ngabe wawukusho ngenxa ukuthi usamthanda noma ukusho nje ngenhliziyo yokuthi wena usegade ekhaya noma kwenzakalani lapha engingacacisa kahle ngeke ngithi ngangisho ngoba ngisamthanda kodwa nganginokuthi okay ngizomxosha mase ngimxoshile ingane zami zosala ziba imidlwembe ziba amaphara yima ngikho eduze kwazo nguya akekho eduze kwazo shuthi mase ngase gadwe umuntu seze umtshingo ngabethwa umuntu ingane zami izosala engaphekelwa umuntu akekho umuntu oyikhuzayo mazenza into ezirong njenganamanje isikhathi esisibi sekunesikhathi sama drugs nani ingane zosuke zenza ukungcola manje ngangizama ukuthi mhlambe ngenzela izingane zami igwemeke ezintweni ezirong ezikhona kulomhlaba esiphila ku yikho ngingakwazanga umxosha hayi ngoba ngimiyeke ngoba ngithi kusewuthando ngenzela izingane zami ikhule kahle zine comfortable. Okay, sibuyela futhi kulolu daba lalapha ekamereni kukhona udaba elithi waze wakudlulisa yena kolinye lelunga lomndeni njengomfowenu lo obese ebayihlo lakho uma uphumile ukuthi khona izinto ozenzayo ngoba beze bebambeka nje labantu ukuthi bayayenza lento ngifuna ukuthi siye lapha ekutheni ukuthi le eyokuthi ubungawona vele umshini ekamereni bungekho
umuntu nje othandayo ukuthi uye lapha ngenxa ukuthi uhamba ama long distance kodwa into oyenzayo ubuye ufaka abangani kuphuzwe kujabula ngabe kuyiqiniso yini lokho ukuthi wena imbizo uyayidinga lokho ngeke ngithi ngiyayidinga ngeke ngithi angiyidingi ngoba vele ngoba seqala ukungcola vele uzongijaja kabuhlungu kubantu ukuthi ngizwakale ngumuntu mhlawumbe ungaqondi ukwenza noma unenkinga makwenziwa le yanto yena into engayisho ngaye wayesengene ubungcola kwamantombazana ngoba angicabanga ukuthi ngacabanga ukuthi yena angenzi kahle ola lo ngesithandana isikhathi singaka ukubone nini lokho noma kumngene ngoba nakhe sefuna ukungimosha igama lami emosha umuzi wami ngoba senzele already umuzi wami sewumoshile ekugcineni angisenali ikhaya angisenamuzi kusekumele mina ngiqale phansi ngiyofuna umuntu ozokwazi ukuphila phansi kwaleli khaya egade izingane zami imaka okushoyo ukuthi mothi ufuna umuntu yena kusafanele ephume lapha akukho yini okunigunyazela noma ongaba into mhlawumbe ize ifake umthetho la khona eyobukwa ama-judge khona kuthiwa umuzi makuya ngokuthi nenza nje udayiseni uhlukaniseni phakathi ngisho kuthiwa awushadile kwesinye isikhathi umthetho awunqena ukuthi hayi umuzi awusale nonina nabantwana lokho akazukusabe ubuke ngenye indlela uma uthi wena usazokwenza kanjalo mangakhuluma mayelana nalo daba lo ngakhuluma ngento ethi cha leyo nto leyo noma bengayibuka kangaka ngoba vela akukho lapha ekuthiwa safika khona sakhuluma mayelana nalo daba yikho ngeke ngathi ekuqaleni akusezi ukuthi ngimiyeke ngoba ngisamthanda ngenzela ukugada izingane zami while egada izingane zami bese ngiyakwazi ukuyofuna ilokhuza umuntu ozokwazi ukuma lapha engigadela izingane zami ngoba ngifuna ukukhuluma manga indaba yakhe angisayingene angisamthandi ngenhliziyo yami kodwa ngoba ngisafuna egada izingane zami ekhulisa izingane zami kufuna ngenza ngathi ngisamthanda kuze ngizokwazi ukuthi while lapha mina yisikhathi ngifuna umuntu ozokwazi ukuthi egada izingane zami bese ngimkhipha nje kahle okay umbuzo ke omunye olapho uma lo daba lifinyelela kuyena ngoba inetheza ka TV naye wayibona washare udaba malifinyelela kuyena awunankinga futhi awuthinte kukona lokho okushoyo njengamanje noma ngingathinteka ngamtshena ngisho sibonana ukuthi vele kunjalo angishintshe njengalokho nawe wenza ukungcola nami phoqa ukuthi ngenza ukungcola kuwe ngoba ngicabanga ukuthi lento wayenza wangihlaza kwawena indlela engangwethembe ngayo wangiphoxa ngangiwethembile ngitshela ukuthi umuntu esokwenza ikusasa nawe esokwenza into eziyaphambili kodwa njengamanje kufeyile yonke into engangicabanga ngawe enhle ekamereni nisavakashelana siyavakashelana lokho ukuthi siyakhohlisana wena uyabona ukuthi kukhona ukupretendana la kukhona kakhulu ngoba sisenza ngathi siyathandana ubone into esiyenzayo nje ayijabulisi nguye yabona wenzela mina yimi kuyakhombisa ngenzela yena ukuthi ngoba vele sindawonye into esizoyenza akusikuthi ngoba ngempela sithandana njengakuqala okay yipi into oyibonayo wena engaba isisombululo umfowenu uyalazi lo daba ekhaya kubo bayalazi lo daba ngoba usuke uthi yena uke wahamba ngenxa yesimo sokuthi lo daba seliyaziwa wena waya kephi kubo waphinde wena wamlanda waphinde futhi wamxoshwa kuqala angazi ngisakhumbula kahle okwesibili wayihambela yena waphinde wamlanda uthi usihamba igama ngicabanga izimbili noma zintathu yini kodwa elokhe umbuyisa wena izathu sokuthi umbuyisa ungamthandi isona sokugada abantwana yini engathatha abantwana eyohlala kubo ngendlela eyihambela ngayo wena mase uyabona ukuthi lapha wenze njani njengalokhu kukhona engakwenza kubo okuthintana nokuthi phela mawuse kukhona into ozenzile enjengamalobolo uwenzile awangawaqeda so sekukhomba ukuthi izingane sengingezakho yikho ke ngikwazile ukuthi kuze umuzi kababa usimama ngathatha kwayena ngazombeka la iduze kanti ngizobeka inyoka egodolo ithema isishiselwa yavuka yafuna ukungigenca yikho ehamba ngimlanda ethu yabuya ngikwazi ukuhlala nesixoxisane kuze izokwazi ukwenza umuzi wami unothe noma umuzi kababa unothe ngoba umuzi ongenawo umuntu wesifazane angifuna uqamba amanga uyaphupha awunothi yikho ngikwazi kumsondeza ezoba seduze nomuzi yikho ngeke ngathi eqaleni while lapha while nami ngizobe ngifuna umuntu ozokwazi ukuthi ngelinye ilanga mase ngithi ayi usungakhululeka njengalokhu umuntu nawe ofuna ukuhamba usungenza indlela zakho ngendlela ofuna ngayo bese ngibeka umuntu ozozazi ukuthi ufunani lapha okay siyaligoqa lo daba okwavela odabeni lakhe okuthinta indaba yakho yokuphuza uthi wafika engaphuza utshwala kodwa wagcina usumthengela nawo amaside lokho okuncane ukulula ngifuna ukuya lapho
uthi siyazi ukuthi utshwala behlela ngezansi angazi mina uthi siyazi thina ukuthi abantu besifazane babephuza utshwala behlela ngezansi ngifuna ukuthi sibuyele kulelo daba utshwala ufunda kanjani yena ngoba esehlala nawo ebesuke kubo engaphuzi utshwala ngabe kuyiqiniso ukuthi bengaphuzi vele noma wayebutshontsha engusola ngaye shuthi umuntu owayebutshontsha ngoba ngeke uvele uqhamusa uthi ucela ukuzanyelwa amasayiti ungazange ubutshontshe nange one day khoma ukuthi ubebutshontsha but kimi bezenza njengomuntu ongaphuzi ngithema ngifika lapha esenami usengumuntu ongathi ucela ngimzama ngamasayiti anyana sakuthi yebo sakuthi ufuna ukuyijabulisa manginento ekhona like umcinjanyana akusikuthi umuntu ophuzayo akaphuzi njalo njalo kodwa ngasothi lo muntu lo ngenzeka ukuthi ubevele ebutshontshe ekhaya kubo okay i-weekend ne-weekend mawubuyile mawunabangani bakho bese kuphoqa ukuthi vele naye umthengele bese kuphoqa ngesizathu sokuthi nami ngithi phela ngenzele jabule ngenzele ekhaya sijabule ikhaya linothe kube mnandi kanti ngiyayilaya ngibulala wona lo mzi Taka baba amazwi okugcina ungawadlulisa kakhulukazi einsizweni nazo ezivusa umuzi wakubo njengoba nawe usho ukuthi uvusa umuzi wakini and ulwa ngazo zombili ekutheni ukuthi ungawuchithi ingakho ungamxoshanga futhi ehleni nabantwana ufika futhi khona ungathini nje amazwi ongawadlulisa kakhulukazi kubantu bonke abalalele njengoba abasibukelayo lapha kwiNethezeka TV into engayidlulisa nje njengamanje i1 yokuthi kufuna sinothise nje ukuthi uyabona mawuqonywa ungaqonywa intombi yodwa lokho kuyokunika inkinga ngoba mawuthola umsebenzi njengaloyo mina engawutholayo ukuhamba amakhanda uzokubhayisa vele mawuhamba lo muntu ohlala naye makuthi ungcolile uzothola ichance ukugangela shuthi mawuqonywa umeyoqonywe abantu ababili ozokwazi ukuthi lo mayekunika inkinga uyazi ukuthi lo vele kuyi database uzohamba uyolungisa naye isimo umuzi wakhe kube kuthiwa benginomuntu omunye nje bengizokwazi lo ngimxoshe ehambe ngilandele uyangithi dlala le part yalo muntu ngicela wena uzazi ukuthi ufunani mangathiwa ngempela usekhombisa ukuzazi ufunani sengiyaqala mina ngekhaya kubo ngiyoveza amalobolo sengiyazi ukuthi ngelinye ilanga lo muntu uzomkhehla ngimshadisa manje kwayena mangamthola ngeke ngisakwazi ukumthemba kodwa ngithi asingabethembi kodwa khona ngeke usamthemba ngempela umuntu osumlande ephiko umuntu osekudalela inkingi Ngizokahle sibonga kakhulu ngesikhathi sakho nokuthi uvume nakoba umbiwe isikhathi eside kabi ngisho wehlile ungale esilungweni eThekwini hayi nakhona lutho sizithola ngoba sila eGoli ngoba uthi ungala eGoli sibonga kakhulu ngesikhathi sakho siyabonga abahlonipheki Kunjalo ke mbuke lapha ekhaya le iNethezeka TV izona indaba esike siyilandelele ezinye zazo ezinye zezinto isuke idinga vele bona abantu okuyibona abanikazi bodaba ekuthena ukuthi kube ibona abaphetha udaba ngendlela futhi libe nesiphetho udaba futhi liuzwe isadi lakhe umuntu omunye ngoba egcineni ungathola ukuthi uyathuka wena osuke wakhuluma udaba phambilini kanti inhlamba akufanele ngabe yehlela wena uthola ukuthi kuthukwa lo okufanele ngabe uyenwa oduduzwayo izime kanjalo ziyenzeka noma ubani igama ngumzothule ngwakashamba isibongo uma fovuka njengedangabani isamba nesamba umgosi sangawulala ayiphinde ibonane